2 milljónir opinberra starfsmanna á Bretlandseyjum í sólarhringsverkfalli. Verkalýðsfélög segja þetta umfangsmestu vinnustöðvun í landinu í 10 ára, en yfirvöld segja ekkert koma í veg fyrir frekari niðurskurð. Heilbrigðisstarfsfólk í næturvinnu lagði niður störf strax á miðnætti. Þúsundir skóla eru lokaðir, starfsemi sjúkrahúsa hefur raskast verulega og almenningssamgöngur víða legið niðri. Kröfugöngur voru allt land í dag. Why should I suffer? I don't earn a lot of money. The bankers are getting away with, I think, murder. I think some of them I could class them as traitors, and the government is protecting them. I have some sympathy for anybody who's on lower pay, but I'm afraid that in the current economic crisis, I really don't believe that the public sector should be any different from the private sector. I think they've just got to get real, unfortunately. So it's very controversial, but I don't support it. We're having to fund higher taxes, and yet they're expecting us to fund their pensions as well. Áformum ríkisstjórnarinnar að lengja starfsaldur ríkisstarfsmanna segja upp yfir 700.000 opinberum starfsmönnum og neyða aðra til að leggja meira í lífeyrissjóði mótmælt. George Osborne, fjármálaráðherra, segir mótmælin hins vegar engu máli skipta. Niðurskurðaaðgerðirnar væru nauðsynlegar til að landið yrði ekki gjaldþrota. The strike is not going to achieve anything. It's not going to change anything. It is only going to make our economy weaker and potentially cost jobs.